Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Pibaro kini gilong ki khubor bamta kasni. Hon Mynsiem jrut banyo jaka Shad Suk Mynsiem balai sngi bejupelong shisnem daka Seng Khasi Kmie mau khar shilong glasdang hagasin sajjan. Ki khun samla nadu ki knarit ki kmi ki pa kilawan nam ki khun ki ti ban wan shan banishim benta ban pin ipu iping hakalimpung waking. Yagani kasngi basdang jong kashan ajutip yaka kum kashat no kajan bar haswa ban hiar shalimpung waking kaladon shwa ka jengilum lang kinong shat lembat ki parakul paraka bar baro ki dekhot nongket kam kajeli perkhat kam JPK haplau jong kahol ka Seng Khasi Kmie hamaukar. Ha kangu kadem jong kano kajat Shad Suk Mynsiem ki du halia kilasei kaksing kanakra katang muri ban sedang ban tem ya kaksing lumpat but hadian kene URGHD Suyam Public Secretary Seng Khasi Kmie uyalam ya kajingduai but hadian kene lasdang pat kajingya kejat shalimpung waking. Onda habalapoi halimpung waking syaban sedang kesat no kejat lapelong ya kango kadem kabala pendep daka komiti utemen usan jong ka Seng Khasi Kmie but kajing kenti uyala kalama ka Seng Khasi da URGH wan lampang Roy ubalong advisor.